Bog Sonja, evo drago nam je da si opet došla s nama. Danas ćemo malo pogledati paletu novih Sonyjevih televizora. Znači što sve nude, koji modeli su, koji je možda best buy. Može. Evo možemo krenuti od ovog. To je gotovo pa top model XD93. To smo snimili zasebni video, možete ga pogledati detaljnije njemu. Na našem YouTube kanalu, tako je? Upravo tako. To je onaj lijepi, super tanki, sposoban Sony 4K HDR televizor. XD85, to je step down model, znači nudi praktično sve isto što je ovaj, nešto je malo deblji, lokalno zatomljenje je manje nešto sposobno, ali dalje je tu 4K i HDR i vrhunska kvaliteta slike. On je isto tanak i elegantan, znači to je klasika za Sony. I ono što se podrazumijeva, svi Sony imaju Android televizor. Tako je. Vidim da imaju 5 godina jamstva. Tako je, znači ovo je sad trenutno akcija, znači još je bolja cijena. I 5 godina jamstva, to je zaista super. I naravno mogućnost plaćanja na 24 rate, bez kamata. 24 rate bez kamata, besplatna dostava, znači to su standardne stvari. U Santa Domenici, tako? Ovdje možemo vidjeti V750 model. To je Full HD i to je jedan od best buy televizora Full HD na tržištu. Zato ima i značajno nižu cijenu, vrlo isplativ, jako dobra slika i također ima Android TV. D65, znači ovo je nešto slabiji model serije 650, ovogodišnji, isto Full HD, dok dole vidimo osnovni model, to je serija R. Ovo je malo manji, za manje kvadrata. Manje ima naprednog procesiranja, nema Android TV, međutim možeš vidjeti da on nudi više nego pristojnu sliku, znači zaista nećete biti zakinuti na kvaliteti. I jako dobra cijena isto tako. Da, cijena je prilagođena 4000 i na više. Ovdje vidimo, evo moj iza nama, također XD85, znači u većoj dijagonali. Na njemu smo probavali onaj Android TV, ako se ne varam. To isto možete vidjeti u nekom od naših videa. Video točno kako radi Android TV i što se nudi, to je zaista čudo. Sigurno najbolji operativni sustav za televizore, ukoliko volite instalirati program. Ako ne, onda imate jako dobre alternative u drugim brendovima, no o tome u drugom videu. I ovdje možemo vidjeti duplo V800 seriju, znači isti kao V750, ali ima 3D. Znači tu je ta razlika, to je Full HD televizor. Kako misliš 3D? 3D sliku. Da? To je sad pomalo već napušteno marketinški, ali staviš naočale i kad pustiš odgovarajući sadržaj, dobiš osjećaj dubine. Pa to mi je fora totalno. To je bilo zanimljivo, ali u zadnje vrijeme to nitko ne reklamira previše. Pokazalo se da je to ljudima zanimljivo, ali u praksi boli te glava ili oči. Ali velim, to je isto individualno. Kao mogućnost je dobro imati, zašto ne? Znakovito je da se povuklo na manje modela i da to više nitko ne reklamira. Prije par godina 3D je bio glavni buzzword, ali sad više nije. I ovo je isto serija 750, ali u manjoj dijagonali od 43 inča. Ono što kod Sonja dobivaš u svim dijagonalama je zaista dobra kvaliteta slike. Znači tu Sony nikad ne štedi. Od kada je prošle godine prešao na Android TV, dobivaš i vrhunski Smart TV. To prije nije bio slučaj, on je tu bio, hajdemo reći da je konkurencija bila naprednija. Međutim, Sony sad zaista ima super ponudu i ukoliko kupuješ televizor, pogriješila bi da zaobiđeš bilo šta od Sony. Pa, dragi gledatelji, nadam se da ste to dobro čuli. I naravno dođite u naše trgovine, posjetite nas i naravno Sony Kutak uz sve ostale brendove. Nađe se svašta zanimljivog. Hvala ti, Saša, puno. Sad sam opet puno pametnija i naravno vidimo se u nekom od sljedećih videa. Bog! Bog!